apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsaludsud kapay kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga iesprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok tiraramide, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta kapay nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga iesprem ang mga numasubraam tumanen. Wana tapos siguradong epektibo. Saan mo mabali na bay aklat na mapeste na itimulak? Unay kamatay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit ditibutas ka o ta, grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma. Di ka buntong-muntog di tatanay. Anya turasan. Agasang manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw. Apay ka di marimer na. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagi pak itay agsapa mare. Ngam isupay kit di ti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak ammo man kanila kay ko mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas na mare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan mo't laang amakan ti mula. Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, wan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang tinyespray ti kumparik a chemical. Anya nga rod ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamat husto laeng Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tay nasubraan nga abono na iday. Dahit na laeng, ang mga panunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? Nagsauak, ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil paya pari pedreng. Ay, kasano nga tadaytan? Isungawan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itaimin ko lang. Sa dino tinagapwam pari pedreng, iti garden ka o pariwan. Kasla saan ka pa na makaisum pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi ti mula ka natang? Aniya, kat no nag-spray ka kanumot iti kalman pare? Ay, naka mo no kasano na pasamak na jay. Ay nawaw, sayang ba't pare? Ang mga nusubra ti inyi-spray, isa naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakat ko pare? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti panag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang ti pabasulam? Sino kumapit ti daduma papasulat? Sumanauntumat kami. Pakibiyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lagit nga ruran. Sino kano ti malas nga ibagbaga day ta apedreng, wan lakay? Ni kano bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Sino kumapay? Isulang mat ti amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya?
Naluto ti mula daan nateng bakit. Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulin na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon asobra ti spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Day, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog kay tapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awana yun, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kay isprim laang mat. Imposible ang napis ni amin. Natay da nga raw. Mga palang ti sibukak ngayon, natay ba't amin na? Anya? Sika ti malas bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ta kun kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga amaragsakan no kasta tinapasamak. Di ka man nagindi ti amorita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka pidring. Ti ibagam kit day, naluto tamulam ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape Mari Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti dayja apidring, Mare. Ay na Mare, no ammom laang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga dayja a tao, Mare. Sika kano ti malas, Mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na? Ay, ammo pa'y iti asawang, Mare. Ipabasol na kin katibasol na mabalin mo't ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damit nila kay ko ang mabalin a pagsaludsodan na, Mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti amuna, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, Mare. Sayang ti kwartayong. Saan kayon sapay mo't nakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang ti papanam si kapidring. Itayan ni nanang. Apay, anya ti aramiden medjay. Anya kumapay. Mapanak bumulo ti kwarta. Manan? Anya nga rin ti maramida kat natayimot nagitimulak. Nasken nga agmulak manana. Manon ti kwartaan na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rin ti kayat mo. Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akasta ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidem, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Isong agmamalas tayo takasta ka mag. Tangiwat mo ti makagapo no apay agmalmalas tayo ita. Agsauak mat Saan amabalin nga urayak nga do ti masayang akwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akastamon. Anya ti masapul mau, pidreng anak kao. Mabalin ti umutang nanang. Ay nawaw, anom ti kwarta. Igatang ko iti imula mi anateng Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapay tanak kao. Awanan, kapitan mi nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga raw. Masurunak ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin nanang. Sakbay ang nag-spray nagado sao ni Lolita. Makarengreng. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli akiti kabigatan na. Natayon na iti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubra am ti chemical Ay nanang. Talaga kit di ang agmalmalas kami.
Malas na dyan, Lolita. Hmm. Anay ko, uray kayo mo tananang. Sipatin lakpay ba? Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Kat pudno mat nanang. Ni Lolita ti magagapo no apin nagmalmalas kami. Anya, kurang mo pa'y. Rinapi mo. Jak magustuhan da kita rumrumar di tangiwat mau. Anya ngay nanang. Itayak pa nga gururay. Ang nakati may pabulit siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Na, talkin yung samat ni Lolita nga misyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awan na. Saan kami na makamula. Awan tom ti kanan may. Kas na ko nakitayag. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang. Numawayaan na ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanya. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninanang. Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakot nga rod. Naawan intod na. Adla nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manon. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan ti naramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao. Karkarwan nyo pa'y mag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagakan ka, ay talagang agmalas ka pidreng. Asino nga min tinangibaga asubram ti iisprim a kimikal. Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin ko na. Da kayo ti lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken Pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasarita yu dagiti agasawa, nana. Madamag kuman. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasama. Basol matlaang ni pari Pidreng, nana. Adda ka di pamanaknak mao, mirna. Adda nana, mabiit laang tay pakita ken ka ti pinicturak amulada. Oh, kita day ito nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak paikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare Pidreng. Anya? Tidakas ngamin kin ni pare Pidreng, di na kaya ti maisuro nana. Uray agsaludsod to pay kat di na maaramid. Ay, isumot lagayam analuto ti mula da. Inton adadakas ama pasamak. Ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yan nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay talaga nga awan ti manaknakam day taak tao. Adda kayo matgayam nanang. Addaman kayat ko asaludsudan ken ka Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulayo aya. Naluto kanumot ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pidreng kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam no agistorya si katidakas. Wen tasyak ka nung arod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak de Pidreng. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwarmat nanang. Jak amo ano sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat ang nagpakada kanya? No kasta, adda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pidreng. O pare, natanawa kita saan nagdiretso ak ti balayaw. Limabas ni Nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita. Ha? Ay, saan mo't bakit? Abangan no idandar aramida, iswajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Matanagan ako.
Amang nagpulong man na dyan, Lolita. San ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo nga agmalmalas? Nasobrahan lang ti kemikal nga inusar mo, isuan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado iti araramidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ta ti asawam ti pabasulem? Nasaya at magtanagawid kan, Pedreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na lang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planwan tayo anaimbag, dagiti rumbang aramidam. Anya? Wan, tama nga nupalpak tumanon ti imulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga rudan iti kwarta na nang. Sana nagpaunang ti siguro supplier ko. Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod ngagsasarita tayaw, sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Oo na. Pagadalam day ta, anak ko. Enton sumarunaw, agdamag ka, di ka agpakalaeng, ken numabalin, saan aday ta malas-malas ti sangkay bagam. Nalawag. Oo na nang. Dumawat kan tumalaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, Pedreng, anak ko. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan ang nagkamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidem, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan ang masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.